Dia ye bia eye amato wa de bia moma emu ye de na ho fan moma emu na ho fan as president Bawumia na me hu say the percentage ni ye de e wo soro e wo soro me fa enka se be se 99 ona o hwe kan de no so be se 95 iti me chaki hwa me se 8 ene na ye nua be ma Kennedy me kan the percentage there was so pa chain Dr. Bawumia de say ye kan say onipa ne te so a obu man no ebusia empenifo ka se agro ene form ena ejabo eja eba bedru nyame adom o chira na the fort MP4 ede abato no ehye no mehu the flag bearer be yi no no ne ye papa John Dramani bakoshia 2024 now ene omejai campaign ni ye na meti ewo krom campaign koso but won say amanfo consult spiritual people person mo find ourselves figures no sena ebesifa akono mathematicians calculate scientists research politicians discuss delegate and so try to again person who how ebesifa akono now when na yeyime asutere say apostle pasi the figures no abeto abonte figures are Dr. Bawumia ebinya ochina and figures are Agyapong so benya ochina or the better ja come home near man akwaba na ne person can be see ani say abato no de anhwe afragada bekoso ama anhwe Agyapong de say be good so esu ma ebusia owa ha come home near man akwaba bread me so apostle pasi director o se mo kan de anu wo se hu so asam e obi e no be ya adwen adia me aka sakra no me no nya woni me ya adwen I say woni me shodan ya adwen sa na me ana me deal with percentage anti obi oba me nchen bia enim se me deal with percentage ade bia me chese bu a we percentage be yesi ampa so ya me ka bia anso ye de ebem ema enipa hu se enye se bosimuka ana se ma adwen na me de eka na ade a me ka ne se huhia kese pa ne se oman ga na ebekoso na asomdwe be de beba maye na oman no mpuntuo be ye de bebam enyuma bebam ma mrante ne maba enye bi aye na womanya bi nso aye de ahwe mpanyefo nso enti ye nyina aya na yani edi aya politics akire aya no enkane no obi say na Kristo ni so aye politics Kristo ene ye gya mu ama amanfo say wo mun konko ye ena fo de ohaw ne oyene ababeto oman yi so ensa ke nya Kristofo a anase nipa bi a menka ne say o betima bo oman na anka ya mre bebre na ye hwe esi asade a ni o ma ko amanfo osu ya ye consultation no ene enim dia ekoso ye den ewo kurom because ye na amanfo frɛ ye na amanfo eba ye nchen iti ema ye tefa ko so enim dia ekoso ye den ewo ebebia na wetie na the America kakra ne se dia ye bia eye amato wa de bia moma emu ye de na ho fan moma emu na ho fan na enu ni ade a ewu ya kese pa wo ye amato mu wo se du ba bia na ne ma bi ye de da ne epushi ne ma bi she da bi na ebi ye bibia ewo ho because me chakehwe ye na ne o ma me ye de na mi hunu no na mi hu se ye nua bema as president Bawumia na me hu se the percentage ni ye de ewo soro me fa enka se be se 99 ona o hwe kan de no so be se 95 iti me chaki hwa me se 8 na me so bi se samanfo so se director ba bi se director na dia ekweden na oti okrum ana na ese social media da o hwa na hu se ye nua be ma ken so na hu se na ni we ye de ewo soro but ma asem na me ye de na me ka no percentage a ho now se sia na me ka no na me hu se ade no so emuri nko fine na me hu se fakadam bi ni ade bi
o nti mesrɛ sɛ yɛma yɛ nneɔma ɛnyɛ dan yɛ clear na obia ɛyɛ den ɛyɛ na ma bibia tuma kama na sɛ kɔba sɛ fakada ma na yɛ sɛ corruption na yɛ ka ho asɛm sɛ corruption ne nyɛ den ɛmfiri hɔ no corruption ne mfiri na sɛ amatoɔ no so corruption ne san gyina hɔ ade a ɛnɛ sɛ yankɔ ama wo ɛnɛ na ɔman no yankɔ ama I was passing. Figures here, all can was say on Bawumia nya 99%. Yeah. And now who say Kennedy is when 95%. Yeah. There na a contribute to some figures now. Who say a chronobana? Na me say frakadam bia ye de aba ade no muti wo mo twese bibia mu beda fan na afi say ye nua be ma Kennedy nso ono nso be ma ni script mu aye den a o ma mu ye den enye den na say Bawumia ewini a what does it mean na say Kennedy Agyapong so wini o wini a eye den a ba ko na be ye den e be wini because that man for kire say the we a o man no my den no Kennedy Agyapong wini a and let say o man no and decide say they want to change. Oh, okay. But say Bawumia wini dia that means say o man no say no mo pe no sa no mo say na mu tie no sa no mo pe no ana so mo wo need a so wo Bawumia mu entia anytime say two no say we fa it is na o pa say wo mo wo need a so Bawumia mu chain Kenana. Yes. Sana do ne ka. Yes. Okay. Okay, me dia me hu na ma he de. Dia me hu na me ka ho asem na me hu se frakadam nso. Is frakadam ne dia o mo hwe pa say because ye per se corruption ni jai. Oh, it is ye per se jai. Na ye say ye ba ya matum na say corruption is ho no mo dia. Na say yanko ama o. Me pass ye bu so be ka asem na ye de. Me ka wia me wie. Eti na nka yankwa anya den amakura nti ema ni omemu nya den e na wo fan na me bibia ntumi enkoso kana meme de amemate fimi kwata mremu se dwioma yi hu na Ghana man ya wara wudo dwioma yi hu menka se wo fa hu dwioma yi hu Ghana man ya wara wudo mo me hu hiya na menka se wo fa hu Uma ye nyina mu ye mfa akro ye na bia ko ye na yo tikuru nkwaji uma ye nyina mu obiara ye na afamu de bia ko na yo tikuru nkwaji uma ye nyina mu obiara ye na afamu de o ma be nyankoso Ghana betumpo mepe na ba ma sore de mu a sa nu nyina meto ewa sore dem ne ye bom paye so ye de edema oman no ne ye to national anthem ne ade nyina wa sore dem cause oman no ho ye de ho ehia ye se oman no edi ya emu tefo nso ebe ye de ebedi yi so oman no emu anwo a emu tefo nso ebe ye de ebebre iti me no me kasa bebre ne mo dia me ka ne se ochena ye hwema asomdwe ye de emra script for any abambofo a ombo nioma oban no wo momodin aso behwe se de be ya oye na bia anye den enko koba iti ye nso ye bo ho mpaye se de be ya bibia be de be kama me nuama so for adifo mo enfa enhyem mu ni ensem bia nipa bi ka achi na mu adwuma ye ya ye ni adwuma ye ya ye de serve o man no ene awurade nyankopon no ye ni ye ho mo ma ye nkoso ara na awurade tumie ebekoso aye adwuma na minim se omen ebesesa dabi abozo me da say what the figures no after the am and now but say be just say na ohu ewie because say ye sunsumu adwuma na wo ye because say grant interview bi wo say adesa utimi tu ekowiem okoshia ko bi so omo so etu de omo di se woni otu koshia omo me ntu da ba wo na wo so etu be say bisa say say na wiem esifatie enije e ba Ghana ana awrewo e wo wiem se si ade ayese kusukuku ayese kusukuku ayede esi nti nneoma mu nsadan ye class jesu gusu bo hompae aya na asem bi wo ho ana ye pese ye de be ye de be ba abontene bebre because asem bi wo kan obi se na de wudi hu hye nipam ana ibu a wo yesi nti ama de time no ya na edi sem no ye de ye sone so isa ne se
o man ni mo so a na wo se wo de o man ni mo so mbra so ye de e eye adwuma he but wiemu ye clear sa wiemu ye clear sa nti obi afa ne pipe enhye na afi abambofo ene ade no nso wo ma wo nso wo nsam ye de enye din e wo ochena se na be ya Erade enu nya betimi ade adidi amaye nyame be ye but obe ya oye bi e de fa ye ankasa ye nipa eso nje se nyame be ye na ye nso ya mo ye hu ye na ya hwe ne oma ama ne oma nso anko se de wo se eko na eye sa e de ohaw e de ebre oman no. Okay, let me say ewium ti sen let me hwe se bia se e papa kene Agyapong who made dignity, I train no kitano, what a show of mine, a beboa, and a Bawumia so say, Yami had done us obey the flag bearer and send a basifa. That's what beside a great whipper, because a man for just the Nipaneca. And a bishop cousin, no, maintain our country, whom say, whom be the crown. So, but Tanaso, I send a bay. Sir, you can't enter Naso, and dear, a bay, dear. Enya na ye nuabema Kennedy me kan ne percentage there was so pa chen Dr. Bawumia de say ye kan say onipa ne teso a obu man no so obey so be di man so so be di man no so e be bo man no e be bo man no e be bo man a chen say Bawumia be de e be di so because nia etia ne say e percentage ya de me kan say ewu wo wiem nti so no ba can ba on the percentage in the bewoso obey nyoma asense ne a Dr. Bawumia ebeba me party bi em se me gina we yachi but me ye me can say nyame difu a me ye neutral person iti no kore wo ho e na e wo se be ye de ye ka na ebeboa enso e na wo se ye de ye ka me no bi ntan obi me do bia nemo dia ewo ho na aye de na meka eho asem se ye nuabema Kennedy eba so a ebeboa nyoma bibri ebetumi akọ anima o de Ghana be ye de ebekọ level bi a chense dia but Dr. Bawumia ba wo de se wo de we hu osunsu esa na wo dan ne but sunsun enyima bi wo wo say obi ye enimeni ye say oh spiritual side there so say spiritual side there am for ye nyoma ato na am for ye nyoma hey so na okay am for ye nyoma if you grab humachia akono nso kura no e serious wo sade na kasa na enya physical work ne nko a e spiritual and physical when say we physical no one is spiritual side there I don't know nyoma be ha and as we spiritual no so nko a so no one physical no so a edu ba bi so a and so nyoma bi kakra to me ye de e sheki kakra iti e both and I was say oh yeah we ye ne sade a na ama nyoma to me aye de awie epeye because me kayo bi e de ama to bi sa na dia me ye de say me ye adwuma kwala kwa no on want to me an ye t-shirt bebre we to mesika an ye de enflow so dia na wo mo ne wo mo ejina no eye no so me ka say na susun sam na anu ye dinti no o wini iti aya na susun sam no hu apa because say wo du a adwen na kire o why say me to me say ba wo du adwen me to say say a e wo ground so na nkasa nti obu a o fi ground so an so kasa me kasa ka beto me sia bezu na me kasa ka beto me sia bezu na iti spiritual way no eno no na edimu akotene kese ba asana physical na e dey to me aba me be say me bisa last question efa yan come on no be can say owu bi be koso the obe wini flag bearer no o wini a obewu ansana 2024 election abaso o hwemu a no kwa bele wo me de me hu owu obi asa me hu owu me de ade a me hu ye no me nka se ma ye de me hu esisa ba ko o se pass me no 15 years mi won hwa ade bia ma me a eye ntroda enti de a me hu ye no me nka se ma ye de me hu se ibu owu obi aba me hu owu nemo
esi ano kusukuku na esi nti kusukuku na esi no dia meka e dia kire ayeye skit for na se so dia wo ye o adwuma da no wo mamu enye dene ensene saa se na be ya bibia be koso awiye ene asomdwe mu na ntiase so be ye den e be ye adwuma he because anya santiase bi ye adwuma kra na ntiase bi so ye adwuma nso a eno no so de ne maybe am person me bodi na be ye den ena ebeba eti empire ye bono no minim se me nuana mo nso bebre su gusu a omo nso ebo empire ntu bia fa ni kotodwo nye den engu fam ne mo empire na enye asundwe na afiye mfa ntwen nesia ankasa me nka ne se abato no ankasa ye den e ba so. Okay, apostle pastor me da se pastor onya abro ne kasa e so do final word etu dwa ne fa community yo dia me ka ne se die hia ne se oman no asundwe bebem na ama emutefo nso enya asundwe enti bible no kra kire se eya ye mo mpa ye den emfama oman no na ye bo mpa ye de ma oman no na ye bo mpa ye e ma mpanyimfo a ewo oman ni mu na se oman ni tumi di ya eno ansa na emutefo no nso ye nso ye betimi aye den edi enti obia fan ne mpa bo asori bia mokwa mommo oman no mpa ye mokọ mosque mommo osun bia mommo empaye emfama oman no eni emu empanyimfo na fe nukuredie awo yesu nukuredie ene ne ade ye de eho ehia ekese e de ma yen ewo oman eganem yeni oman fufuro bi ewo ba bi a eye man se oman Ghana enko a ti mo ma yen fa odo entena oman ni mu bi akoye entena oman ni mu metim Macau mo ma yen twitwa so ko sa ne mani nyina e de how na ye de na e de bre oman ye hunu ma bebre aman foforo so nyoma agodo bebre eno nti mo ma yen twen ansa ma ohaw bi ye de ema metuye me no ye betuma korete nyoma ema erade ehira so o se na Jordan ebe ye nipa kese ade ntira o se efiri se o siesie na kwan ewe erade ne nyankopon anim Jordan ebe ye nipa kese Jordan became great by preparing his ways before his Lord God wan kasa nyankopon prepare Jordan ways man but or prepare ni ways ewo nyankopon anim ena nyame hira so ede ma no ene ma ne o matumi ye de eyehie ede ma Jordan e ma ne be ye nipa kese nsi ye so ye prepare ye ways yiye ewo oman ni mu a oman no ebe ye ka behwe ko bibia nyankopon de adom ye wo gold boss side market timber koko o ye bibia ye wo nso oman ni si apene ade ntira o na ye se ye manage nioma yiye ewo oman ni mu mesre obi amfa ye mpaibo apostle pastor Freddy and out me can have first day a the only me ehia me nyame nipa erade efa me so ebo nipa ewo akwanhuru bebre so sunsun fam ene wonam fam se bu a yare bi ehaw kuro bi adaw na ho ache na ekuro no adane kisikuro a enwu consult me fa 2 weeks ewo nyankopon din mu enkum kuro ni maw na ye free uda watimi ayede ada ede na ehaw yare ben na ehaw amane ben na o sunsun semben na ehaw ede na ehaw abrabom obobra enye yie ukọ wanimu a ne ato wasan ukwa enko nioma emfa emaw dia be ya ne se obe consult me mwa bi ho bia no na me de aboa pastor lotto success emfa eni agoro consult me a me boa na amanioma etimi awie epeye de hia ne se sika beba obotom na nkundie beba ede amaw no wa ye japade ewo oman ni mu na ma bi enwuma ewo oman ni mu na nchirima nso enya bi aye uhiame a obetimi afreme 0244 722 353 o frame was ano mano so a onsa ebe kame sa no mana so esan eye WhatsApp enso eti o frame onsa kame pa ye audio na fa ye de na efa mame o ye audio no de mame a se na te fa bia na meje wo so emo bi e wo se me de boa obi ano na betumi e de aboa won krata sem e na loki bo modiana consult me na said the amount of di adanse no erade nso emfa me so empejaw na won so di adanse watu kwan a wa kwache unya hwe wache edan kwantu mesibi untimi hwa wo mampo hwe otwe ade bia fi soro na emma na bibi na ye de ne kutam fantefo se na bibi dim tabe ko dia edimu no consult me na erade nyankopon ebe fa me so
ma senche ne aye da si se ne amanfo di adanse no wonso ubedibi ache de amanfo de ba no wonso udibi be ye de ebeba ahye Yakopon din anuonyam aforbo no eba so ewo on the 3rd December beboa Yakopon adwuma na obi obu anyame adwuma bia no Awurade ehyira no Awurade eye ne kese Awurade epigya no udu sika kura bokura ehwe enipa wasase so a enyanka eyisia wo de hwe wo mo ekunafo wo de boa ma nyame hyira na enkanto mo se obu Yakopon adwuma yesi asorodan na nipa nyina akoso abebo empaye emre nipa na bo empaye no aboafo mo bo aye nyina nso saa enhyira no ho emfra makese ye de ebofa wo mo ho edi nkunimdie de ebre wo mo because me kan for bo nsema me kan sem bibiri ya so ahwe ya ye ene yehu nhyira ewom minim se wo nso ebu anu wa so ahwe nti wonsu nim dia ewom wo a won ye bi da no so hwe na obehu dia eye de ewom imomu no ma no eda so bacha wo send a na wa ma mehu udin cause ye do to prayer less so ebo mpaye ma saafo no enyina nti wo send wa for bo a bacha ma me sanka udin se de be ya yare obeto list no so na yetimi abo empaye ede ama me bo mpaye ma me hu ade bia efa wo ho a me frɛw na ma ye de na maka akyerɛw nti wo de ne ba na wo telephone no manso wo de aye de wo de aka ho ede ama me osurusuru Yakopon a utumi ade nyina aye no ene ya wahwɛ mi ene ya woni me ahie onfa me so ensiesie o ema bibia enane na enkunimdie iyedie prompromyo ahoto asundwie ahoɔden emra emfa ema yemfa nunyam hye yemfa ma ɔbɔ ade enkasa mpa ɔno na tumi ene ahoɔden nyina ekuta no no ne twedi ampo aye twere na ɔma yempon enhwe de ame ka kyerɛ MPP fo nyina ene se me wish you good luck sa asundwie be ye den ebeba ewo saa ɔkyena amatu ya yekɔ akwakoto Awurade nhyira mo ebusuame ne Apostle Pasi enedi enkomo no ohia ne contacta becha to ase on mo ne wafa ne wafre no ogire se Yakopon betina afa no so aboa wo kwan bi so a fa number no na efre no yedi nkomo fa MPP delegate election ebeko so ocha no na Apostle Pasi ni ohu ye no ode atoja we declare Bawumia say ono be the next flag bearer for MPP na osaso hunu say fragadan ebeko so ntino yembo ho modern say pepper yo no ebeko so ebusia too much e de ni be disa ensem ye say election no say na ebeko no biara no ye be sumi life amohu de ekoso wo empeso ni nyina so it subscribe to your page where ne mi adoma na wo no so say na ye post video biara na wonsa ebetumi aka be dia ni too much ye be say